morning. Duty na naman ulit tayo. Oh. Ayan guys, speaker. Okay. Tara mga kalunmaki, pasukin natin yung loob ng homeworks. Titignan natin kung anong mga appliances ang meron doon. Welcome to the homeworks. Ayan guys, yung mga appliances nila dito. Yan, speaker. Yan guys. Yan guys, Sir Atan. Yan si Sir Eric. Guys, ang babait nila guys, ano? Ikutin natin guys. Yan guys, si Sir Lance. Guys, puntahan natin dito guys, kaya may magandang chicks dito. Ayan. Hello po. Pangalan niyo ma'am? Clarissa po. Clarissa daw. Pangalan niya. Good. Hi guys.